Pa društvo, odlazim na fakultet i došlo je vrijeme da vas spremim na tavan. A mama misli da će vam biti bolje u igraonici Sunašce. Stani malo, šerife, ti ideš sa mnom. Ja tvoj sam prijatelj, ja tvoj sam prijatelj, da budi kad ti dalek bude doma, sve loše krene na putu tvom. Znaj da uvijek si u srcu mom, ja tvoj sam prijatelj, da ja tvoj sam prijatelj. Nosi sve, a ljubav u nama ne. Ko brata dva, to je sudbina. Ja tvoj sam prijatelj, ja tvoj sam prijatelj, da ja tvoj sam prijatelj. Dobro, partneru, vrijeme je za mali odmor, jer nas dvojicu čeka dalek put. O, pozdrav! Naredba s vrha naredniče. Molim vas, obavijestite vojnike da je misija zaštite Endija izvršena perfektno. Jasno? U redu. Hej, mama, idemo do dućana. Trebamo kupiti još neke stvari. Čuli ste Endija? Zelena vojska, kreni! Uzbuna! 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 Hajde, idemo! Do položaja! U redu, momci, imamo zamoje! Idemo! Okret, okret, okret! Idemo, brže s tim! Razumijem, sve jasno! Slušajte, Endi je izašao i mi krećemo u akciju. Na zamoje! U redu, zelena vojsko, naprijed stupaj! Čuo ja sam neki glas, čuo ja sam neki glas, Endi je preraza nas, Endi je preraza nas, nazad na kontroge.
moćni! Poslušajte ovo! Sad igračke su tu! Sad igračke su tu. I nemojte zasvinjiti nešto, jer krvi nam je sad tu! Da, najbolja kašica prašća, krvi je sada tu! A sada, iz psećih jedinica, rastegnimo se za žičku! Opa, što znači žičuranje sad tu? Ma ima toga još, da čujem ko je sada tu! Gospodin i gospođa Kromiosa. Nisam se dobro obukla, pa svi su tako zeleni. Zeleni smo, preprošlo. Ej, daj začepite, može? Odmaknite se, momci! Stiže nam strašni Tyrannosaurus Rex! Ej, pošto nije bilo strašno. Dobar si, Rex! Ali daj se sada malo odmakni jer stiže Barbie! Come on, Barbie, let's go. Pozdrav svima. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Imagination, life is your creation. I iz dalekog gama kvadranta stiže nam čuvar naše galaksije! To je Mas svjetlosti! U beskraj i u kraj! Pozor, momci, dajte mjesta za Jessie! Raspjevanu kaubojku! Hej, Richarde, napaci sedlo momče! U redu, vojsko! Za te postaje napeto! Zaželimo dobrodošlicu šerifu Woodyu! Sad igračke su tu. Ej, pozdrav, Bog ekipo. Sad igračke su tu! Sad igračke su tu. Eko, sad igračke su tu! Sad igračke su tu. Sad igračke su tu. Sad igračke su tu. Gospodine, sve igračke prisutne i na broju! Hvala naredniče. Nitko ne saziva krizne sastanke kao ti. Ne, što? Dobro, mama, još malo i možemo krenuti. Društvo, ne znam što vi kažete, ali ovo definitivno nije tavan. Gdje smo? Dobro, smirite se svi. Endijeva mama je očito pogriješila. Moramo smisliti kako da izađemo odavde i vratimo se do Endijeve kuće. Ovdje je savršeno. Budi, baš je lijepo. Ova igraonica je stvarno lijepo mjesto, ali gdje su djeca? Mr. Big Stuff. Who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love. Pozdrav, dragi moji! Dobrodošli u Sunakce, društvo. Ja sam Medenica Grnjejčić. O, vidi vas samo. Danas vam nije bilo lako, zar ne? Bilo je užasno. Sad ste na sigurno. To što ste dospjeli ovamo, najbolja je stvar koja vam se mogla dogoditi. Gospodine Medeni, igraju li se ovdje s igračkama svaki dan? Cijeli cjelcati dan. 5 dana tjedno. Pa, ajmo vas mjestiti. Ken, nove igračke! Zanko! Pokažimo našim novim prijateljima gdje će odsjesti. Društvo, molim vas ovuda.
Harvey, jesmo li se već sreli? Sjećao bi se toga. Imaš super štucne. Dobra bluza. Kenneth, zar nisi krenuo pokazati našim prijateljima njihov novi dom? Da, Medeni, oprosti, ja sam se malo zanio. Pa, društvo, molim vas da počnete za mnom. Ovuda. Imate puno razloga za veselje, društvo. Djeca obožavaju nove igračke. Baš dragi Medo. I fino miriše po jagodama. Društvo, ovdje u Sunašcu imamo skoro sve što igračka može poželjeti. A ovo je od sada vaš dom. Soba gusjenica. Pogledajte sve ovo. Opa! Tako mi masnih švaraka. Jackpot, beba! A za koji trenutak uživat ćete u igri kao nikada do sad. Igranje, pravo igranje, jedva čekam. Ken, idemo dalje. Barbie, pođi sa mnom. Znam da je ludo, tek smo se upoznali. Ali zaista mi se čini kao da smo stvoreni jedno za drugo. Ken, Stižem, Medeni. Papa! Hej, poslušajte društvo. Čini se da stižu djeca. Dobro, u redu. Priznajem, ovdje je lijepo, ali moramo se vratiti kući. Ali ovdje nas čeka jedan cijeli novi život, Woody. Ma daj budi, zašto ne ostaneš? Ne, ekipa, ja imam klinca, Andija. I ako me Andy odluči ponijeti sa sobom na fakultet, onda moram biti tamo za njega. Naša misija s Andyjem je gotova, Woody. Molim, znači to je to. Nakon svega što smo prošli. Riđane, ne želim da budeš sam na tamo. Dobro? Dobro, mora postojati izlaz odavde. Što to moje oči vide? Zmaj! To! Taj zmaj je moja karta nazad do Endija. Siguran sam u to. Da razmislim malo. Ako se ne mogu dobro zatrčati, možda ovo može otići dovoljno visoko da... Sa stilom! Čekaj me, Andy! Dolazim kući! Ma sve će biti u redu, Riđane. Woody odlazi s Andyjem na fakultet. To je on uvijek želio. Blesav je. Fakultet nije mjesto za igračku. Slušajte, ekipo, djeca su pred vratima. Zvuče tako slatko. Pozicije za igru s mjesta. Andy se nije ovako igrao s nama. Znate što, društvo? Možda je Woody bio u pravu kad se vratio Andiju. Ova djeca su pregruba. Moramo nešto poduzeti. Imaš pravo, Jesse. Idem razgovarati s Medenim. I kako je prošlo prvo igranje? Gospodine Medeni, djeca u sobi gusjenica nisu prikladne dobi za mene i moje prijatelje. Čekaj samo tren. Ej, ovo!
Dušo, mislim da ćemo trebati tvoju pomoć u sobi gusjenica. Možeš li naše nove goste odvesti tamo gore? Volio mi bolje pogledati ovog svemirskog kauboja. Ken, možeš li mi pomoći da ga pregledam? Naravno, Medeni. Čekajte, što se događa? Wow! Da biste vratili svoju akcijsku figuricu baza svjetlosnog na tvorničke postavke, povucite prekidač sa start na demo. Stani! Jesam! Eto, to bi trebalo biti to, Medeni. Baz svjetlosni se javlja na dužnost. Dobro, svemirski kauboju, otkrili smo Zurgove podanike kako se pokušavaju probiti u područje sobe gusjenica. Morate ih obuzdati i uhititi. Na zapovjed. U redu, vojsko, krenimo! Ken, što to radiš mojim prijateljima? Žao mi je, šećer. Kako Medeni kaže, tako mora biti. S nama je gotovo i vrati mi s mjesta moj šal. Baz, što ti se dogodilo? Zar ne shvaćaš da smo mi tvoji prijatelji? Pošteni me laži, zavodnice! Dobro obavljeno, svjetlosni. Sada predaj ključeve Ken i uputstva također. Jasno? Da, zapovjedniče Medeni. Dobro, upoznaj ih sad s našim pravilnikom. Zatvorenici spavaju u ćeliji. Ukoliko se zatvorenik nađe izvan ćelije, provest će noć u kutiji. Tko nije na prozivci, provest će noć. U kuti, jasno nam je. Slušajte, društvo, noćas se dobro odmorite. Sutra slijedi igranje. Cijeli dan. Hej, Barbie! Psst, ovdje gore! Woody, vratio si se. Imam plan kako da svi zbrišemo. Napisao sam sve na ovom komadu papira. Ali mislim da ja... Možeš ti to, Barbie. Vraćam se uskoro. Joj, pa dobro, možda bi mogla pokušati. Ken, želim ti se ispričati, nisam trebala biti onako gruba. Želim biti s tobom, Ken, želim. K vrapcu, Barbie! Molim te, odvedi me odavde, odvedi me! Pa, stvarno sam ti želio pokazati svoju kuću iznova i svoju super garderobu, ali stvari su se zakomplicirale. Molim te, zar ne postoji način? Pa, možda možeš poći sa mnom, ali moraš raditi što ti kažem. Hoću, Ken, obećavam. Samo da ostavim ove stvari i pokazat ću ti gdje nastaje čarobija. Pa, evo nas! Tako je lijepo. Nije mi čudo da ovo zoveš kućom i snova. Jedva čekam vidjeti garderobu. Hoćeš isprobati par stvari za mene? Samo par? A joj, bit će mi zadovoljstvo, vjeruj mi. Barbie, sada ću predstaviti naprosto čarobnu modnu kolekciju za tvoje zadovoljstvo. Spremna? Spremna? Onda krećemo. Tek sad ćeš biti zadivljena.
istočnjačkih borilačkih vještina, ali trening sa stilom. Everybody is gone for fighting. Because fire strikes lightning. Although the future is a little bit frightening. It's a book of your life that you are writing. You're a diamond in the rough. A brilliant runaway. You can be a work of art. If you just go all the way. The moment is yours to break. I believe that you can win. Only do you have to fight. But you have got to win. Opa, jupi! A sada za veliko finale, nešto posebno. Ajme, super! Jedva čekam! Zdravo svijete, sunce je stiglo. The sunshine, let the sun shine, the sun shining. Let the sun shine, let the sun shining, the sun Okej, zauvijek ću se ovog sjećati, zauvijek! Drago mi da ti se sviđaju moje krpice. Hej, što to radiš? Što je Medeni učinio Bazu i kako ćemo ga popraviti? Neću nikada progovoriti. Neću. Eto ti, što ćeš sada? Da vidimo. Havenske gaće za surfanje. Barbie, bile su unikat. Unikat, a vidi ti ovaj draguljčić. I što ste učinili Bazu? Meden je prebacio Baza na demo postavke. Sve piše u uputstvima. Molim te, ne trgaj dalje. Znaš, ta ti odjeća izgleda prilično izgužvano, pa što kažeš da te sad spremimo u ormar, da se sve skupa malo popravi? Može? Barbie, ne! I to bi bilo to. Pa pa! Da! Hej, čekaj malo! Hej! Oho! Barbie! Hej, ekipo, evo me! Vudi? Vudi! Znao sam da ćeš doći. Vani sam streo igračke koji su mi rekli da Meden nije dražesni medo koji miriše na jagode, već okrutna igračka koja upravlja sunašcem kao zatvorom. Znao! I tada sam smislio plan da vas sve izbavim odavde. A što si isplanirao, Vudi? Pa, Jessie, mislim da imam ključ naše sreće upravo ovdje. To te ja pitam. To te ja pitam, Barbie. Pa, hajde društvo, vrijeme je da se damo ubije. Rescue me. I take me in your arms. Rescue me. I want to tender the charms 'cause I'm lonely and I'm blue. I need you and love to come on and rescue me. Come on, baby, and rescue me. Come on, baby, and rescue me. Can't you see that I'm alone? Rescue me.
učinio? Slikovac ga je reprogramirao. O, ne! I mogao bi se vratiti da provjeri nas zarobljenike. Pa kako ćemo ga popraviti? E pa, uspjela sam nagovoriti našeg prijatelja Kena da mi da ova uputstva za baza svjetlosnog kuda. Barbi, ti si genije! Ne bih želio kvariti ovu krasnu zabavu, ali stiže nam jedan čudan svemirski kauboj. O, ne! Društvo, maknimo se gore. Kad vam dam signal, zarobit ćemo baza da ga reprogramiramo u normalno stanje. Jasno? Vas svjetlosni iz ove stože. Upravo ulazim u zatvorsko područje. Svi zatvorenici. Pobuna zatvorenika. Uzbuna! Uzbuna! Sad, brzo! Otvorite mu leđa! Tu je prekidač! Oprez, ne držati dulje od 5 sekundi. Osim ako želite... Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Govori li on to španjolski? Tomu šukica, što si to učinio? Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? Amigos! Svi smo mi amigosi! Moramo ga unormaliti. Ali to je na španjolskom. Društvo, ali moramo nešto poduzeti. Venga conmigo, señorita. Le enseñaré las maravillas de la galaxia y juntos, con nuestro amor, venceremos al mal. Oh, Buzz! Mi florecilla del desierto. Yo nunca había visto la verdadera belleza hasta esta noche. Jako dirljivo, ali vrijeme je da zbrišemo odavde prije nego Medeni dođe provjeriti baza. I mislim da znam put. Sí, vaquero. ¡Us la hiera al rescate! Aha, si! Pokrenimo se. Izgubio si se, maleni. Opa, vidi tko je izišao u šetnicu. Da niste možda krenuli natrag svome klincu. On vas više ne želi. To je laž! Jeli? Misliš da si poseban kauboju? Napravljen si da te se odmaci. Možda je vrijeme da vam pokažemo najkraći put odavde. Treba pomoć, homo! Znate, svi se još možete vratiti i opet pridružiti našoj obitelji. On je obitelj, ovo je zatvor i nisi ništa drugo nego lažov. Mlada damo, zvučite prilično ljuto. Pogledajte iza sebe. Barbi, čekaj, nemoj da učiniti mene ni... Dobro, onda joj se i ti pridruži. Hej, što je sa to? Hej, Medeni, ne čini to!
Neće mi to uništiti nekakva hrpa starih igračaka. Vi, trofi medaci, dovezite mi tu kanđu ovamo i to brzo, da vidimo tko će biti recikliran i prenažen. Što? Hej, originalni Medeni Zagrljajčić! Da, izgledat će odlično na mom kamionu za smeće. Nema ga više. O, mislio sam da će biti pečena šunka, sigurno. Ali što ćemo sada? Andy vjerojatno upravo kreće na fakultet. Reći ću ti što ćemo sad. Dok sam letio na onom zmaju, sletio sam na jednu jako lijepu kuću gdje živi djevojčica koja obožava igračke. Ali kako ćemo doći do te cure koja voli igračke? Lako, Žičo. Vratit ćemo se do Endija. Ubaci tu kutiju za igračke. Ja ću napisati poruku Endijevoj mami da pošalje kutiju djevojčici. Endijeva mama će odnijeti kutiju tamo i evo ti sretnog završetka za sve. Znaš, to mi zvuči malo ludo, ali moglo bi upaliti. I tako svi možemo ostati zajedno. To zvuči supač trupač. Što čekamo, ekipo? Idemo! Stižem odmah, mama. Hej, da pošaljem igračke Boni umjesto da ih stavim na tavan. Da, zašto ne? Pa ekipo, prije ili kasnije svi moramo poći svojim putem. Jessie, za mene ćeš uvijek biti najopakija, najjača kaubojka na cijelom divljem zapadu. I tvoj najbolji prijatelj, Riđan. Čuvajte se svi! To je veliki Tyrannosaurus Rex! Baš mi je drago što sam zadržao vas dvoje kvrgavih, jer ste najzaljubljeniji krumpiri koje sam ikad vidio. I dobri stari Žičo. Znaš, bio si baš pravi prijatelj. I to dugo vremena. A Krmi, bez obzira koliko sam trpao tvoj plastični trbuh s kovanicama, nikad nisi gubio ozbilje. O da, Bas svjetlosni, najcool igračka ikad! To! Hej Woody, što radiš u kutiji za donacije? Pa stavio sam te sa strane da te ponesem na fakultet. Znaš, uvijek si bio tu uz mene, kad god je trebalo. Ti si moj najdraži zamjenik. Da, znam Woody, ali čini se da bi svi trebali ipak ostati zajedno. Zauvijek. Pa, nedostajat ćeš mi, Woody. Zapravo, svi ćete mi jako nedostajati, ekipa. Ali znam da ćemo se uvijek sjećati kako smo postali dobri prijatelji. Doviđenja, partneru. Hvala, ekipa. Pa ekipo, Andy je otišao na fakultet, ali mi smo još uvijek zajedno. Pa lijepo si to rekao, gospod Svemirko. A kad smo već zajedno, raspalite momci! U redu, slušajte sad! Andy je izašao i naša misija počinje! Do kutije igračaka